Hello turabasuhuje, mwongeye kwirirwa abakurikiye Tunga Official. Bafitiye amakuru ashyushye cyane. M23 iraye mu marembo ya Goma, kugira ngo murahabona hano muri Nzuro ku cyambu kiri ku kiyaga cya Kivu, uvuye ahitwa hano za Minova, nk'uko mubibona. Amakuru arimo aratubwira yuko M23 iraye ifashe hano ku cyambu cya Nzuro, cyangwa se umwaro wa Nzuro. Urabona Nzuro ni hafi cyane y'umujyi wa Goma, hanyuma ikaba ari n'icyambu kiva muri Kivu y'Amajyepfo. Uvuye mu majyepfo udashaka guca mu mujyi wa Sake, uca hano kuri iki kirwa, cyangwa se kuri ubu butaka buva Minova. Urabona hari umuhanda uva mu mujyi wa Minova wo ku butaka. Ahangaha Minova umuhanda ukaza ugakomeza hose Burenga, ukaza mu mazi, ubundi ukambukira hano Nzuro, ukongera ugakomeza umanuka uza Goma. Dore Goma ngiyi, ngo kuva hano Goma ugera Nzuro ni ahantu hafi cyane, ni hafi cyane. Bivuze ngo M23 iri mu marembo ya Goma kurusha aho yari iri. Ubundi yari hano mu ibambiro izengurutse Sake, naho mu misozi izengurutse Sake, ariko yarushijeho kwegera Goma kuko yaje iraza ifatana n'aha hantu hitwa Nzuro ku mazi, cyangwa se ku Kivu. Urabona ni ruguru gato ya Mugunga, ya stade ya Mugunga. Kandi urabona ko iri mu mpera cyangwa mu nkengero z'umujyi wa Goma, ku muhanda ugaruka Sake. Hano hari ikiyaga cyitwa gitoya ariko cyitwa Lac Vert, cyangwa se ikiyaga cy'ubururu. Murakibona neza hano ku ifoto, kimeze nka kimwe cyo mu birunga muri cya kirunga, kimeze nka bwa bwoko bw'ibiyaga byitwa karateri. Ubona ko ari akayaga gato kari hagati y'imisozi ariko migufi. Hanyuma urabona ni hafi y'aho hitwa Nzuro. Urabona ko Nzuro n'ubundi hari agahanda kajya muri Goma, ni hafi ya Goma, cyangwa se ni mu nkengero z'umujyi wa Goma. Hanyuma ahangaha bikaba bivugwa ko M23 yafashe ku munsi w'ejo tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri, z'ukwezi kwa gatatu, tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma amakuru akaba yamenyekanye uyu munsi ku cyumweru tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu. Urabona abantu bavuga ko Wazalendo zafatiwe mateka hano Nzuro, ziri kumwe n'abasivili, abagore babo ngo n'abana babo bari babahungishije. Bona bacaga hano Nzuro ku cyambu gihari, bakaza hano mu Kivu, bakagenda mu bwato, bakamanuka ahangaha za Matanda, bakafata hano ubutaka nyine za Matanda cyangwa hano Cubi, bakamanuka imihanda yose Burenga n'aha hose, bakagenda berekeza mu mujyi wa Minova. Minova ikaba iri muri Kivu y'Amajyepfo,
ubutumburuke bwayo barabutwereka, hanyuma nk'uko twakomeje kubibabwira, Minova ikaba iri mu maboko ya FARDC, ariko M23 ikaba iri hafi aho ngaho y'umujyi wa Minova, nk'uko na Sake iri mu maboko ya leta cyangwa igisirikare cya FARDC na coalition bafatanyije. Ariko mu by'ukuri iyi mihanda yose ijya Sake ikaba ifunzwe kandi inacunzwe na M23. Aha hose hazengurutse Sake cyangwa isantere Sake hose, iyi misozi murimo mubona yose ni M23 iyikontorora, n'izi nzira zose n'imihanda bigera muri Sake byose biri su kontorore ya M23. Bivuze ngo ntiwagera Sake cyangwa ngo ntiwayinjiramo cyangwa isohokemo udahuye na M23. Sake murayibona ni santere nini kandi ishyushye, hanyuma ni umujyi nawo uri hafi ya Kivu, ariko ntabwo ikoraho cyane nka Goma. Abona ko ari umujyi nyine unaciriritse. Hanyuma rero amakuru akomeje kuduha, cyangwa se intumwa zacu ziri hakurya hariya muri Congo muri RDC bakomeje kutubwira yuko ejo hari ibifaru bya FARDC na SADC byashatse kujya muri Sake ngo bijyanyeyo b'abajenerali bari mu nama i Goma, 5 b'ibihugu birimo kurwanya M23 byo muri SADC harimo n'u Burundi, baje bageze hano mu Ibambiro. Urabona ko ni ku muhanda uva Goma werekeza Sake, urenza ahitwa Kasengesi. Hanyuma ngo barahageze ibyo bifaru, M23 ngo itwikamo 2 ngo byari 3, icya gatatu kiracika, ngo harimo generali umwe bashaka gufata amateka ariko biragorana, akizwa n'amaguru ariruka. Hanyuma rero amakuru akaba arayo atwereka ko M23 irimo irushaho gusatira umujyi wa Goma, ubwo igeze n'aha Nzuro, bivuze ngo yarushijeho kongera puresha kuri Goma. Ubwo ahasigaye ni ukureba uko leta iri bubyitwaremo, nimba iri buhoze hano hantu ikarwana ikahisubiza, cyangwa se niba M23 iri bwongere tansiyo ikaguma kuza imbere isatira Goma kurusha. Ubwo nabyo turagenda tubimenya mu makuru yacu ari imbere tubibagezaho. Murakoze cyane, mugire ibi byiza, Imana ibane namwe, ikomeze kurinda, kandi mwibuka gukanda subscribe na follow na like kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi, amakuru agere kuri benshi bose basobanukirwe n'amakuru atariho ivumbi, amakuru y'ukuri kandi yizewe atari ibihuha. Murakoze cyane.